14 na Domingo ng karaniwan na panahon. At kaniting banal kapag masusyan, yabetala po karikia katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring Lectors and Commentators Guild, Josie Dison and family, Sardas and Luz Medina and family, Lina Toledano and family, Lizzie Biray and family, Marilu Pasyon and family, Mila Bukad and family, Celia Udan and family, Banji Canlas and family. Para King Aldo ng Quebaitan, Alfiel Resurrection. Para karing mag-anibersaryo ng karelang kasal, at para King special intentions dari Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manet Pineda, Familia Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Noemi Lusong, Nathaniel Gabriel Murali, at Walter and Irene Otencio. Para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan dari Gloria Sese, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, at ding sa Blatang Kapatat, Amasakit. Para King Pamanantabe at proteksyon ng banal na espiritu, King pamilya ng Ani Rason, at pamilya ng Antonio and Josefina Gibara. At para King Alanganggang Kapainawan daring kapatid tamong Meyango Nabie, de Cesar David, Manuel Teresita at Mark Louis Tomio, Juanita Lagason, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Remio and Danilo Canlas, Marian Ocampo, Anicia Chodin, Luz Sanchez, Antonio Taroy, Honorio Chupenco, Richard Cabalya, Esterito Magdalaga, Marceliano and Democrita Cruz, Rosita and Estanislao Malang, Ronald Dabu, Ernesto Manalastas, Lamberto Arcilla, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Virginia Leiva para kingkayang 40 days, at ding sa Blancaledua king purgatorio at detang alanang makaganaka pakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus. At para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kiyakatamong eganaganang frontliners. Siklot tapo para king Horacio Emperor. Manalangin tapo. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay ikbani. Anminan mila ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keto. Pang manakit kapatawaran ang pompye. Lalapit kami keka kaniting masupit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keka, ingbalikdan mo kaming mipnong lugot. At iyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pulusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan maningtun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi,
ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing ni salunan, ban makasuyulak karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasipnangan mo impamagtagulaling ding sarili na, impamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, pumayap na rasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanghanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At bang makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sanang paunining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Pikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layong tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunen bagkus mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Udas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdón.
Talakad na po. King lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya antimunin. At syuta lang yan, iking kalabi ng 4 a Domingo, ning karaniwan na panahon. Sisyenta lang yan, din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos aginutam. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala nakatangan sana, King Bie alang angga. Amen. Kristo, pakalulu, Gino, pakaluluan mo kami. Gino, pakalulu, Kristo, pakalulu, Gino, pakaluluan mo kami.
ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas habangwa, kapayapan, karing taong kaluguran, pupuri, nakaparangalan, nakapaligayan, at sa sambanda ka pupurian, nakaparangalan, paligayan, dakat sa sambanda ka. Karing taong kayang kaluguran, pupurian, dakaparangalan, paligayan, at sa sambanda ka pupurian, dakaparangalan, paligayan, dakat sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaanwan, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas manalangin tamo. O kaya kaming Diyos, ning kapayapan at tula, pagnasan mong miering sablang tao, lalam ning kaya kang kasunduan, ning kapayapan at pakalulu, manatili meng awsa ning kabilugan mong iglesia, ating balang metong ban miatad king yatu, king balita ning kapayapan, at ning mibayong lugod at katuliran. Ipawi mo ing takot mi, at itubod mo kami king upaya ning kekang espiritu, ban ding sabla akilala at tanggapande ing kaya kaming talapagligtas at kaya kaming Ginu Yesu Kristo. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Makirandam tamo po ngeni king amano ng Ginoo. Pamasangibat king libro ning propeta Isaías. Makisan metong kayo king tula ning Jerusalem. Magsaya kayo keya, ikong sablang malugod kaniting syudad. Makisan metong kayo ngeni king keyang tula, ikong sablang menangis para keya. Ikatulayo ing pangasaplalana, anti ing bingot king salo ng induna. Nga na ning Ginoo, iyatad ko keya ing alanganggang pangasaplala. Ing pibandyan daring bansa, magus keya, anti ing lilog kakati. Mengariya king bingot apasuswa ng induna. Kikilala na at si Sesen king mitmong lugod. Nung makananong pamatulane ning meto nga Hindu ing keyang anak king saluna, makanyanda kang pamatulan at pasayan king Jerusalem. Potang akit mo nang mapalyari iti, tumulaya impuso, pasik nanganak ka at dinan masanting apamika katawan. Abalo mo kanita, king ako ing Ginoo, sasaup ko, taretang maminto kanako.
Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat, impakibat tamo po, tumula kang emunano king Diyos, o meto yato, ulitan tayo po. Tumula kang emunano king Diyos, o meto yato. Purihin niya ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikayong sablang melalang, dalit kayo king ikalik, mingkayang lagyo, kaya ibiye ing tapat akapurian. Sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ringke kang depat. Tumula kang emunano king Diyos, o meto yato. Arap mo ding sabla sambala, dalit lang kapurian keka at king lagyo mo. Meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad daring tao. Tumula kang emunano king Diyos, o meto yato. Ing dayat malat gawa ng mamala, inyame kalakad la, libutad na ding taong kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo uli naniting kayang depatan, ya ing mag-ari king alanganggang upaya. Tumula kang emunano king Diyos, o meto yato. Ikong sablang ating takot king Diyos, umeko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, ing sablang diapatana kanako. Puriyan niya ing Diyos, uli ing kanakong dalangin e natingyan, at lugod ng e kukupas, kako e na kelingwan. Tumula kang emunano king Diyos, o meto yato. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Galacia. Para kanako, ing bukod mo nga pagmaragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Heso Kristo. Uling king kapamilatan ning krus na, ing yato, metene kanako, at ako, metenako kingiato. Alang mamaliwa ulaga, nunging metong atao, may sirkumsisyon niya o aliya. Ing bukod mong matimbang, yapin inya, metong yang lelangan alubos ng mibayo. Ing kapayapan at pakalulo ning Diyos, manatili sa karing sablang tutuki kaniting tuntunan at karing sablang bibilog king Israel akayang balen. Kaibat naniti, enako sa miragdagan akasakitan ibat kanino man. Sapat noring biyog katsu king kakong katawan, ban makilala king ako alipa nakong Jesus. Ing grasya ng ginutamong Heso Kristo, manatili sa kayakayungan, ikong kakong kapatid. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngayon, igmayang kabalita. Mag-ari sa karing pusuyo ing kapayapaan ng Kristo,
at ing kaganapan ning kayang amano, mamali kaya kayo. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka ang timuri. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Memili yang 72 lalaki ing Ginoo at tinubod nung tidwa-tidwa, ban muntalang mumuna kaya king sablang lugar apun talana. Nga nang sinabi karela, ing palutan dakal dapot, ding papalot, di taklamo. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakal at alapagobra, ban tipunan da ing kayang pupul. Lumakad kayo, tutubod da kayo antimong tupa, busal daring asong gubat. Ako magdalang pitaka, o supot pagpalimus, o sandalyas. At kayo naman tuknang-tuknang mamuge kabang dalan. Kapilan man lungub ko king metong nga bale, sabyan nyo pa mo, kapayapan king baleng iti. Nunging makatuknang ka rin, malugod ya king kapayapan, manatili ya kaya ing kapayapan. Nung aline man, ibawi yu ing binyayong kapayapan kaya. Manatili ko king bale at tanggap kaya kayo. Mangan kayo at minum, king nanumang iyang pangdakya kayo. Uling ing mago bra, mangain tulid jaking upa. Eko sana lipat-lipat tuknangan. Nung munta kayo king sano mang balen, at tanggapan da kayo, mangan kayo king iyapagdakya kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin, at sabyan nyo karela ing kayarianing Diyos, malapit na kaya kayo. Dapot nung munta ko king sano pa mang balen, at era ko tanggapan, lumwal kayo karing dalan, at sabyan yu, agyang ing alikabok ning balen yu, ame nga pakat karing bitismi, ipagpagmi, antimong tutul laban kaya kayo. Dapot asahan nyo iti, ing kayaryanan ning Diyos, malapit na kaya kayo. Sasabyan ko kaya kayo, king ing Sodom, tanggap yang mayan aparusa, king aldoning pamanukum, kesa king balen ay ita. Migbalik la kanita, mitmong saya, ring 72, at ngarang sinabi, Ginoo, agyang ding demonyo, memintula kaya kami, uli ning lagyo mo. Nga nang Jesus karela, ikit kay Satanas, antimong kildap amenabong ibat banwa. Makiramdam kayo, dininanda kayong upayang damusak ubingan at alakdan, at migit king upaya ning kasalang, at alam na numang makapanasakit kaya kayo. Dapot, eko magsayangin nung ding maro kaya espiritu mamintula kaya kayo. Nune, tumula kayo, uling ding lagyuyo, makasulat la karin king banwa. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ing palutan dakal nga na ning kaya katang ebanghelyong binasa ngene. Keng English ing translation na abundant many ing palutan
sagana kanu, ing ani, ing grasya, ing bendition, sagana kanu nga naning apong Ginoo. Nyapin nanong gewa na, tinubod no ding alagad na. Sulong nga na. Go on your way, lumakad na kayo, tutubod na kayo. I am sending you. Sulong, mamupol na kayo nga naning Ginoong Hesus Kristo. Mamupol na kayo nga na. Pero, no ka rin no pe papuntan dening 72. No pe papuntan king marangle nung no ka rin makatanam ing pale apupupulan ampong gule. No pe puntalan king plais da nung no ka rin laring asan pupupulan. Nala pe puntalan king palengki nung no ka rin ing kalakal, ing negosyo, ing komersyong pupupulan. Nala pe puntalan no ka rin man ating panakitan, pagkakakitaan. No ka rin nalape puntalan, nga nang sasabi, into whatever house you enter. Kapilan man lungob ko king metong bale. Kaybat nga naketang kadwa, nung munta kayo king sano pamang balen. Into whatever house you enter. Kareng bale-bale, nung rin deng makatok ng ilapin ding tao. In short, karing tao, karin nala, pepuntan. There you go, ing dakal apalutan. Dakal ka ing palutan. Pero, what makapagtaka nga nang sasabi keng Ebanghelyo, di taklaring papalut. Di taklaring laborers. Bakit kaya? Kasi kanu, aliwayan ing pupul harvest. Ing burida ring papalot. Aliway tang nung nukarno pepuntalan ning Ginoo. Deng alagad na ing burida ring aliwang papalot. Makanyan apupul ing panintunan dareng aliwang papalot. Nya pindi taklamo reng papalot. Deng aliwang papalot at syulaking aliwang pupul. Aliwaya keng pupul ayaman wana ning Ginoo. Eya kalakal, eya komersyo, eya panakitan, ing pupul ayaman wana ning Ginoo. Nyapin, di taklamo, deng papalot. Aliwaya ing pupul na ning Ginoo, nga kupen, ingaman wanang pupul deng tao. We are so abundant. Ing kanong tao, katmuyang bunga. Ing kanong biening tao, katmuyang bunga. Napupuno tayo ng bunga. Bunga ng kabaitan, bunga ng kasayahan, bunga ng kabutihan. Ingkot ang makananong mamupol karing tao, makanano yang pupulan, ing grasya, ing bendisyon, kaya katamo. Ing kanong paralan, makanano ing kaya katang pamagturing karela. It is through how do we treat people. It is through how do we deal with people. Pota kanong tuturing meng kapara, tuturing meng kapwa, anti kang mamupul, anti kang mamalot. Pota kanong tuturing meng tao, animal, anti kamong pupupul. Makanyan kanuing pupupul, mamye pamagpahalaga. Mang makanano tayang didinan halaga ing tabernakulo. Didinan tayang halaga ing tabernakulo, uling balo tamo, it is where God is. Makanya niya naman kaning tao. May ngari yang tabernakulo, dapat pahalagaan. Uling, it is king tao. Kaya katamo, where God is also. Dapat yang pahalagaan ning tao. Ituring yang maulaga ing tao because
it is also in people, with people, where God is. Inyapin me nga riyang tabernakulo. Nung nga pong ginuat siya king tao, is in people, is with people. Borinang sabihan, at siya karing tao, ing panintunan tamong ing pupul ning Ginoo. It's with people where we can find God's harvest. Ing balang tao, binine ning Diyos. Ing balang tao, tanam ning Diyos. Consequently, ing balang tao, pupul ning apong Ginoo. Balo, nung may kapunta na kayo po, ang ating mamupul, karatang kaluguran kong mag-place dan, po tang mamupul, borida mapsi, marakal pamangan, masaya, masagana, bangkan takano, marakal naman, akwa. The same is true, po tang mamupul kaming gule, king marangle, masaya, mapsi, marakal pamangan, ing mamupul pakinabang, miserably, ing mamupul pakinabang, bala mo parusa. Ingkot ang makananong mamupul masaya. Nga naning Ginoo, puntalan nyo karing bale-bale, puntahan ng may galak, kumustahin ang kalagayan, kumustan la kabilyan. Nga nang sasabi kang Ebanghelyo, lipat-lipat tuknangan, manatili, datunan lang mamalagi, aliway tang magmadali, aliway tang lakwandasan, aliway tang labas-labasan, aliway tang papansinan. Makananong mag-harvest masaya, kilalanan lakano, inaalam, kinikilala, kinakausap, minamatsyag, sinisiyasat, anting metong nga tao, anting metong nga kapatad, anting metong nga kabalen. Ala ka nung tao na basyu king kayapan, ala ka nung taong menap-nap king ganaka. Bisa katali ating kang apupul, karing balang tao. Ingkot ng, ba't burina ni nga pong Ginoo, mamupul tamo, karing tao. Uli ka nung potang mamupul tamo karing tao, karin taya naman kanu apupul, ing kayariana. Pota ka nung mamupul tamo karing tao, karin taya naman apupul, ing apong Ginoo mismo. Burina, mamupulta mo, karing tao, bangkanita, iya ing apupulta mo. If God is in people, if God is with people, potang mamupulta mo, karing tao, ing apong Ginoo yang haharvestan tamo. Nyapin tutuya ing manwana, the harvest is abundant. Muuling people are abundant. Muuling life is abundant. First and foremost because God is so abundant. Maging ko sanang mamalot king pupul na ningapong Ginoo. And you will end up ing pupupulan you. Aliwa mo ring tao no ningapong Ginoo. Potang tuturing tala ring balang metong anting tao animal. Ing Diyos, yang kaya katang apupupul. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu. kalina lang king banwa at iyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banala Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipakuking krus, mete, mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinupliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk,
wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik kya mo naman keti, ban mukum karing mabye, ampon mga mate. Sa salpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak daring Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Bie alananga. Amen. Nanti mo'y ginawad na ning Ginong Yesus kaya katamo, manalangin tamong miyabe-yabe king Ginu ning palutan. Ban padalayang dakal mamalot, tumipon king kayang pupul. Nga tamong yaning manalangin, ipabalo mo ing kang kaligtasan karing sabla. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Gino, emo pa tulot mawala ing pupol, uling kailangan daka. Para lakang dakal at alapag-obra, ingke kang palutan, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ing kang kaligtasan karing sabla. Gino, emo pa tulutan minalog ding kekang tiburan, uling kailangan da ka. Kambilan mula laban ka ring lalapit ta asong gubat, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ing kang kaligtasan karing sabla. Gino, emo pa burusan ding kaluguran ning kapayapan, agyamang erabalo ing kailangan da ka. Pagkaluban mo ang kapayapan, di karelang pibale-bale at bansa, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ing kang kaligtasan karing sabla. Gino, emo kakalingwan ding masakit, uling kailangan da ka. Pakayapan mula at dinansikanan mamusan, king karelang krus, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ing kang kaligtasan karing sabla. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan da ring katamong lectors and commentators guild, Jose Dizon, Sardas and Luz Medina, Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Celia Udan, at Ivan G. Canlas, kambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Itanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan ng kapatid tamong mag-birthday, i-Alfiel Resurrection. Ipagkalam na sana yung special intention dari Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, ing Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Noemi Luzong, Nathaniel Gabriel Morali, at Walter and Irene Autencio. Pagkalam na sana ng Diyos, yung kapag nasandang speedy recovery and good health and healing di Gloria Cese, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, at ding kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at protection ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, ating pamilya ng Antonio Enosepina Gibara, at Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatadtang mayangon na King Bie, lalong-lalo na Cesar David, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado De Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Remigio and Danilo Canlas, Marian Ocampo, Anicia Teodin, Luz Sanchez, Antonio Taroy, Honorio Chopenco, Richard Cabalya, Estelito Magdalaga, Marceliano and Domocrita Cruz, Rosita N. Estanislao Malang, Ronald Dabu, Ernesto Manalastas, Lamberto Arcilia, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Virginia Leiva, kaniting 40 days ng kematayan, at ding sablang kaladwa, king purgatorio, at detang ala ng makaganaka karela. Ipanalangin tamo mo naman ing sarili tamong kaligtasan laban king COVID,
ing kaligtasan daring kapatid tamong frontliners, ing speedy recovery daring kapatid tamong masakit king COVID kasalukuyan. At iuli nala naman sana king maligaya ng kayarian, ding kaladwa, daring kapatid tamong mete, uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan ka rin sabla. Aduan tamong ing sarili tamong kapag nasan. O Ginoo, pagkaluban mo kaya sanang sikanan, ban milapit king kekang kayarian, karing sablang bisang makiramdam, king amano ning anak mo, Yesu Kristong Ginoomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban, ing kakatamong dawon matanggap ya, harapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ni Keyang Lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, ipaintulot mo sanang iting dawon king ikaligaya ning kekang lagyo, padalisaya na kami, at dala na kaming ilapit king biye alang angga. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili yakya kayo. At keka antimorin, Iyat na yula ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O pa, Diyos king alanangga at lubos mayopaya. Kapamilataning kayang pangabayit, mi bayit kaming pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. At king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo, banwa. Kambering sa blang koro ring angeles karin banwa daralit mi ingke kang ligaya makyabe kami nga langtok ng babya kapuryan keka at ngami ngening kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ika, ing panibatanan ning sablang kabanalan. Uli nanita pag para lampumi, babanalan mula sana, rening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat yakeka pi rasone at binyane karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan king wane ing kalis at pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan yo'y ti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Ngeni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo. Darawon miyakeka, iting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matangpang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap ya king lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pangasubling miye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding kaladwa panalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria yung Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kekabananing panahon. Puriyan, daka at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod, kingig pa, karing amanong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. Pangyachuban nuwa, isang bangin lagyo umu, datang ke kami ning hayarian mo, amit pamintuan yang loob mo, ketiking yatu at king banwa, ipamintuan yang loob mo, ingkakananin, ingaldo aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, kingaldo ngeni, nati
ipatawad mo ke kami ring sala mi ke eka anting pamamat uwat mi kasala ke kami emuke ipa isawat king tukso nunhe ikabuski maro ikabus mo kami o ginuking sablang maro malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi ban king kasaw paning kaya kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ring kaya kaming kasalanan, no ne ing lawan mo, ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ning ginuman at iliya sana, kapilan man, kaya kayo, At keka at timurin. ipakit tamo, ngeni, ing mikakametong tamo, king kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginong, ek matampang tanggap keka. Dapat nagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen.
Tintamo pong kaparokyang kakasal for the second time pag-announce ke Marian Tayag, anak da din Nicolas at Estelita Tayag ning Phase 2 St. Joseph, kakasalya keng July 23 ketiking kekatang parokya. Ing metong Arnie Leonard Canlas ning La Vista Solana, City of San Fernando. Ako man po balo nung sakop tayo ni kasi balo ko lako pong sakop no ing St. Jude. Anak de po di Arsenio at Maria Irene Canlas. Kakasalya po mo naman keng July 23, karin po ing Lord's Annunciation San Vicente, Mexico. Pero duda ko baka kinya pong Lakeshore kakasal. Please inform us nung they are free to marry or not free to marry. Nyapin po, panawos la. Anya pong July 1, may gumpisa na kami pong mag-issue acknowledgement receipt, resibo king opisina. Pota pong magpamisa kayo, pota pong mamiya kong pera king parokya, i-encourage ya pong sekretarya tamong mag-issue yang resibo kaya kayo. Nung pong dintang kayo, alayo, bildog ya ketang box, pota pong atsuya, kutang iya kaya mga kanta akwaye. But definitely, dyan pong alayo, rada pong bildugyo, ketang box, re-resibuan mila po. So, encourage ya pong sekretaryang mag-isyong resibo. Ito pong ibisang mag-isyong resibo, sumbong iya ka na ako. No naman pong ating kong bibye personal ka na ako, eye po pa resibo kasi eya miras ka na ako. Makalunos na ako man. Miras siya keng parokya, istong may resibo ya. So isto pong bibiyayang personal, aduang yun niya mo po kanako. Isto pong induang ya kanako, buri ng sabyan, kanako ya. Pota pong peparesibo ya, kanya pong lungobiya keng financial report ning parokya. Next week, i-report ke po ing Lino Bapera for the month of June kaya kayo. Manalangin tamo. Talakad tamo. O Ginoo, kapilan man sana, kami magkulang king pamamya kapurian keka para king kaganapana ning kaya kaming biye at kaligtasan apag kaloob mo kaniting pagmasosyan ning Eucharistia. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At keka at kumo. At bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ing igpa ampon ing anak amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatamong misa, midawon ne umena kong eniking kapayapan ng Kristo. Salamat, Kincho.